No. Que no es mogui ningú, que s'enfada. Corta i pega. Vinga, agafeu-vos de les mans. Som-hi? Vinga. Vinga, que se senti algun crit o alguna cosa, no? A veure, aquest senyor. Aquest senyor és el pare del Pere Navarro, eh? Què diu ara? Què pensaves? Dos collons, sí senyor. In the wall, in the wall. Relaxing cup, leche, more, in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche, in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche, in Plaza Mayor. Just like all of Spain, just like all of Spain. It's food, it's art, and it's architecture. That whole Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. In the world. Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés. Inglés. Fin de la cita.